Reteza tapelo tulo nyena. Udaleman siarin zamaya likene karamusi litafuma na esele. Mudimo urume tulo nyena ubane unalemo tuyata mele ufumano. Unalemo tuyata mele utala muhau. Batubaya kereke, wela kereke, itile huena. Ila ndika sela, wela kereke, itile huena. Grata huru hose molinte hautralin sulena kimurutiski tikizwa honamo na zamdela. Grata huru watu mele uripase kengena mudimo uhupusi. Kima mama tumela uhupusi kimudimo. Kima mama uhupusi kimudimo. Hallelujah. Hallelujah. Uhupusi kimudimo. Mina togo wasisoto residensi diba samadi. Aleta rinya tefele. Jesu. Hapamiso khulkhota madia haya ila rote la fasi uchore hamata ba ufasi hakai madia Jesu luena ga rotela hamata ba batuma Allah sesikai luena madia Jesu aka utola mina tokori isalum pisela imagesi fela ndani kashenu ribatu risiba le rapela kia mama hesabolite unalimo timu hodimonya sarabali unalimo timu hodimonya sawoseli baba sepile makeke baswaba jabaga kiela areka yenzu kimatsoho anuwe maraiku esikele tsoho la modimo ere bebele modimo akwala le matila areka wesa kene le matile sabutsi mamina tokore kena mose bakasisa leke hallelujah ya mema hose moutra linsila kakena tumela urumurema kisepile ulisika la kamesa huema kikegrile kihotso tabofela tabayaka fasil lena kihurikirate Jesu yusibisa bahesu taboeluye na mebi wakula hausiburuka ya kaukenga kaya batu wenamsuna usifile akele moshapele masoho morena Jesu konfela Ibatao rapela luena hosha molinte Auka linsula kaure morutiski telinna kia tumela Mina tokore kidumesi Ntole morena Msatwen sakudisise Kibe motka kiluke Ako pamisele sola hulele tuna hosha molinte Pamisele sola hulele tuna hosha molinte Uretaba yaka fatsin lela Kihuri kirate Jesu ni husibisa mahesu Tabo ele wena Wile wampakisisa kabile molimo Wampumana wampirisa Joki moshoho Hagerata Pamisale so hoshe maukalin sila kate Utimo hopusi Lela kilisa sila mosholo wahao Lela kilisa sila punye meso ya hao Waralo wali sisi lena Ukatola
sa o sebi. Kamisali so hore morena ke o sepile. Morena ke o sepile o lifika la kamisa. Wena ke iketile ke kgotsa thabo fela. Jesus Christ is the same yesterday. He's the same today and same forevermore. How come he sits so irremorala Jesu? Irremorala Jesu. Konsulele msila hao. Kuluaka ya tumela. Mulamuaka wabulela. Uri Jesu ke morena. Unsarele di besaka. Unsasole mahopo waka. Molele bisola kakasheno. Bukenya hao ya bupilo. Kialebuha. Urebadi. Alifile. Meja hofa. Ufosi. Ka Jesu Christo morena. Au dumelo shapamazore. Thank you Jesus. Shapamazore. Thank you Jesus. Now, Galamustano, Renalemo get to Paseka Mane, House of Praise Ministries. On a related to the whole Mola, on a lemokiti, Savile, little Homoze Pedimo. Jolly Matahori, Branch Bamboy, Tribu, Elekangwana, House of Praise, Yeringa. Leata Bamboy, Tribu. Are company Kalaga 9 o'clock on Friday, Fitakanako, Budima le sono lo faz. Merita banale 7 minutes to appella Mashano Busiu. Le scala le valore Murutis che tutta maizza mangia su fide le sedie femme la usano. E ringa bene che offela. Denale ma mette radio le tare Murutu Ramoziba rimone radio runare mona moitrai. Ramoziba la koni nya moitrai. Ringa bene che offela. Jole che la tauro modima le sono lo face, are company, una le batu maru na mona boy drive bati banka nkumbi baya kwana, au bata utsama ya luwe now, buwa, uba jwetse ma company kai, then we can pick you up. Alright. Date no lusho anjeto raibo bata ya kereke, ka 8 o'clock la msalo taxi tabeli mo, wena upatali wa palama. Bravo. Ao patali taxi with a one? Palama. Ka 8 o'clock o Tamona, Upalama taxi, Yuisa Kereke. Rutiski to Apatala, when it's a one? Palama. Hallelujah, hallelujah. Ulumona Gregen Cherry, Haile Kazamdela, Haile Grege, Fulu Kamani, like Sima Grega Rutiski to come. Ya Samalu na le bona kerekele kamarika stadium kamarika swimming pool eringamen. Jale Friday 8 o'clock. Kumbi Afrika mwana ya pick up Yuisa Kereke. Amen. Uno jota le mewa hauru mama hariye. Muruti matauzido wa remember kakwa na eringamen ka ofel. Are you ready for Friday? Are you ready for Friday? Glory to Jesus. Now, live Friday, man, Sibarta, when I'll say to Saturday, and I'll say to 6, Busivu, then Sunday, Hapeka 9 o'clock, Retaberimo. Erike, Bakula, Hoshema Balinteng, Araba Rapele, Bonamudi Baba Fodis, the Colama Soga Fela. Dati Calibi Solamora Gesso, Bemine Resoro, Narese Taman, le Faxi, and Siatama Hodimo. There is a local land, le Faxi, and Sia local Hodimo. The local Lapodi, so Yamotemo Lemon Karamozona Wamoy dry. Everyone under the sound of my voice, I release the healing power, the healing anointing of the Holy Spirit. The Bible says Jesus is the balm of Gilead, and by his stripes we were healed. Let there be healing. How do Mela? Chapela Morena Jesus Christ Amazon. Agiluka Garatele Ratalele Hulula Pasaka. Jesus.